production nibaza ko niyo ni process ndende cyane. Biva mu kwandika umusaza muri yanditse indirimbo aba yifite umutima Imana yamuhaye indirimbo akaba afite n'amajambo yanditse neza yaje mu producer niwe amuha umurongo agendera kuvuga production nico kintu gituma ijwi ry'Umuririmvyi rifata gira fondation ishikira mu mitima y'abantu neza uburyo bwa sound, arrangement, mixage ya Yes, hello ladies and gentlemen, murakaza neza kuri televiziyo yacu ya Niyo TV, nicyo ko mumeze cyane gose. Kumbure ndizereza yuko aho muri mudakekeranya muri kumane zine zisi ko mumeze neza. Reka ndabwira ati amaro y'Imana bane nawe kumbure babandi ba mu bitumeze neza cyane. Ku nshuro ya mbere uno twashoboye turasohoka tuvuga ati kumbure mbega ibivugwa hanze ya televiziyo bamemeze gute nacashene ko twasanze aho bari ku kivi. Rero ndakubwira ko ku nshuro ya mbere nishikiye neza muri Cheche Music ndavuga ati sinshobora kuja nyene reka namwe ndabasangize ibikorwa ndabasangize ibyiza byo muri Cheche Music ndebe ko twamaze kwashika dusangire kumbure n'ibikorwa tugiye kuyaga kumbure no twasanze. Rero twagirwa ko gize cyo kwakirwa na Marc KIBAMBA benshi muramuzi cyane gose mu bikorwa bitandukanye nacashene kumbure ko ene twakiriye muri Cheche Music nyuma yo kumusaba ikiganiro aravuga ati murahawe ikaze akaba tumushimiye maze kumubona kuri ekra zacu akakumbure ndamuha ikaze yongera baramutse KIBAMBA ndaramutse cyane. Ndabaramukije mwakoze cyane umutumire kandi mwakoze cyane kuza kuramutsa studio yacu tumaze umwanya munini dukora kandi dasanzwe kubona mwatwiyumviye nanje nka ko yavuze nitwa Marc KIBAMBA nkandi umukozi w'Imana mu buryo bwa production ndakunda umukozi w'Imana kuko ino nayo n'ishengero ni tuyakora ibikorwa by'Imana mu buryo bwo gufasha abaririmbyi mu gutegura no gusohora indirimbo zabo bijanye na production muko muyibona dufise equipment zo buryo bwo hejuru zakanweza ko ari mu studio manini dufise nga Bujumbura afise ituma yitwa icyo bita mu HD high definition kandi bashimana n'ibikorwa bidasohoka yuko Marc KIBAMBA asanzwe ari producer hambavu ya production n'ibindi bikorwa ushobora kuvuga ati barashobora bakunziko kenshi banzi ibikorwa bya production ni ibikorwa amaze n'imyaka irenga 10 ibyo byonyine bazi muri production bazi kandi ko ndumu musicien umucuraranzi wo kuri scène weze muka kuvuza muri narahariyo concert ya David niyo nabonetsemo cyane umupianiste n'abandi ba musicien turakorana amande yo kuba producer n'undi mu musicien uririmbye rero niko ndawutanguye vuba ariko ndabyiga yego ndashaka kumenya uvuze yuko production imaze imyaka irenga 10 yego byaje gute nibaza ko ari indoto nisanzemo kenshi narakunda kuja muri studio kuja gufasha kuvuza piano hafi nko muri 2012 niyo nakunda guherekeza abaririmbyi abashiramo piano iyo ndoto makiranzamo ko nshobora nje kuba producer nkatanga nyine iki cyifuzo ko nanje n'ubuse umutwaro unjemo kuko ico gihe hari muri 2012 muri iyo myaka nyene
naja kwa bita Bochom Pro na Producteur ba kera cyane nibo batureze naramuvugiriza bakaryoherwa aca kwa n'undi twa Bashir amuvugiriza kumva nyine ko mfise ikintu mu nyuma niyo nyine bace bambwira ko bashobora kumfasha bakanyigisha kuko babona ko mfise kazoza niyo Bashir nyine ubwiwe Producteur yakora muri Tanganyika studio kera cyane bacugura za 2010 2012 arambwira ngo ndakwigisha nyine abinyisabiye cabana ko mfisemo ikintu kidasanzwe kuva muri iyo myaka niyo naciye mbandanya ndakora nyine ngira andi recherche yanje no kwidocumenta hama ndaba umuprofessionnel. Ndashaka udusangize ku nshuro ya mbere gukora production indirimbo ya mbere byabimeze gute wewe muri wowe wimva gute? Indirimbo ya mbere nasoka ni kera cyane ariko icangiro nuko abantu bayakiriye neza. Ni indirimbo za mbere twakoranye na Fabrice even melodies ndafise na video tugikorana kera muri 2013 album Fabrice even ni umuntu twatangiye gukorana album za mbere kandi indirimbo zarafashe mu mitima y'abantu birantera n'intege zo kubandanya. Ico kintu nuvuga ki cyari gikomeye. Of course ntibyari byoroshe kuko umuntu agitangura abaciga bafise amakosa menshi ariko cyane cyatumye mbandanya no gushika n'ubu nuko sinacitse intege na qualité ya mbere kuko qualité ya mbere of course ntibari ya mbere nyine ya mbere ariko nyine uba wumva nyine ko ari mu cyizere nawe utaragera ku rugero rwo hejuru bakabumva ko ufisemo potential yo kugera kure. Icyo nico gituma umuntu abandanya cyane. Ukiraho nyene kuri ico gikorwa cyambi wakoze akantu wibuka avuga ati umva witwenga uravye nivyo dukoze nk'umuprofessionnel ariko haraho byahereye tukiraho gire byatanguriye akantu ushaka kwibuka avuga ati hari vraiment byari binyukanyuka cyane byari akahe no kwita ko kenshi twakunda kwigana tugasanga turateruye imiziki y'abandi. Ivyo nico kintu nyine cyari kiri gitwenza ariko bivanye kugira ngo umuntu abe professionnel bisaba ko ukrea ivyo wawe. Mu nyuma rero turava mu byo kwigana tuja mu byo gukrea ivyo wacu kubyo umuntu yumvise ko wakoze ikintu numva ko nyikiri original ndetse ubu nyine ko tugiye mu bintu bya copyright kudashobora guterura indirimbo y'abandi ngo ishire kuri YouTube baca bakubloka. Nico kintu kinini cyari kigitwenza ariko ko twarigana cyane imiziki yo hanze ariko nivyo byatumye tunatera imbere. Imyaka 10 irenga 10 uri muri production urugendo ruto urugendo umuntu ahora na byinshi ibintu biri cyangwa ibintu bitatu vuga ati byabaye umushinge cyangwa byabaye ingazi kuri jewe bituma ngumahagaze aho uno musi ushaka kwishimira umusaruro ufise gita. Cyambere navuko maze gufata indege cyane cyambere maze kugenda Dubai ntwaye n'akazi muri 2015 na nosaka ngiye kuja Dubai gukorerayo byarantangaje cyane ko sanyizi ko umuntu ashobora gufata indege akagenda kubera kano kazi. Maze kuja gukorera mu Rwanda 2021 nari ndi Côte d'Ivoire Abidjan. Maze kuja muri Kenya maze kuja gukorera muri Uganda. Urabona ko ni ikintu nyine mva ko no kwishimira ko iyi production yanyugura imiryango yo kuvoyaja n'ubu ndacagenda nico kintu nuvuga ko cyo nteri intege kubandanya gukora ko harimo opportunities zo kugenda zo kuja kure zo kurenga zino mbibe z'i Burundi. Muri ibyo bihugu byose umaze wagiyemo ikintu wahigiye n'iki? Of course uko uja mu kindi gihugu gishasha uronka experience shasha
icyo nkundira iyo ufashe urugendo, ikintu cya mbere maze kwiga ni mindset z'abantu, ukuntu bitwara, professionalism, aho bageze mu buryo bwa technology, cyane cyane ibyo bintu bya mbere bibiri maze kuraba mu gihugu, n'ukuntu uburyo bakomunika, ukuntu badilinga ibintu biri professionnel cyane, kuko abandi bageze mu buryo bwa professionalism iri kure cyane. Uyu munsi hari abantu babona production nkuko umenya ikintu gisanzwe, ariko ugasanga mu bikoramo hari ikindi kintu ubona. Production ni iki muri rusange? Production naza ko niyo ni process ndende cyane. Biva mu kwandika, umusaza umuririmbyi yanditse indirimbo, aba yifise mu mutima, Imana yamuhaye indirimbo, akaba afise n'amajambo yanditse neza, yaje mu producer niwe amuha umurongo agenderako. Of course ariyo collaboration. Producer niwe afise igikorwa kinini cyo guha igicapo indirimbo, bivanye na bwa mbere na style indirimbo ikorwamo, bivanye ko producer amuhanura ku buryo indirimbo ikorwamo, ku buryo cyakira imitima myinshi y'abantu, bijanye na style injana. Hamwe n'ivyo bya orientation musicale, ayo icyo bita bya qualité ya production, kuko indirimbo irashobora kuba nziza ariko idafise qualité nziza ya production, recording nziza na arrangement nziza y'amajwi n'umuziki, indirimbo irashobora gupfa. Kandi na production irashobora gutuma indirimbo isanzwe igira ubundi bubasha, bivanye n'ukuntu umuntu ayumvirije, kuko cyo nita qualité y'indirimbo irivugira, kuko indirimbo nyinshi z'abazungu twumva hanze, z'aba Celine Dion, zitari indirimbo z'Imana, ariko tuzumva kumva zikujanye ahantu mushaka gusenga, kubera kagiye gutwe kumva nyine karagutwaye. Hari n'izindi zimwe zibakwa kuzitandukanya n'iz'Imana, ugasanga umuntu aje kuyisengeramo kubera iryoshe, ipanze neza mu buryo bwa mixage, mu buryo bwa music. Kuvuga production nicyo kintu gituma ijwi ry'Umuririmvyi rifata gira fondation, ishikire mu mitima y'abantu neza, mu buryo bwa sound, arrangement, mixage, neza ko ari byo. Ego, nk'umuntu umaze igihe kinini muri uno mwuga, ufise experience idasanzwe, ndashaka kumenya uravye ngami guca ukundi, ubwo ubona yuko igikorwa ca production kiroshe kubikora? Bwa mbere igikorwa ca production mu Burundi nticoroshe. Intambamyi ni nuko benshi batabitahura, ko benshi babifata ko ari ikintu umuntu wese yokora. Kenshi bakora no kubyitiranya n'abantu bagurisha ama-CD ku ma-ordinateur, ku ma-studio, badandaza indirimbo. Hariho benshi baba mu ma-flash, araza muri studio ukibaza ko ari uko ari kwicara ugashonda ku kabuto kamwe, indirimbo ikabisohotse bikikora, nuko benshi baba babyibaza. Ariyo process nini cyane ikomeye, involvingamo aba musiciens batandukanye, kuko sinkora jenye, ariyo dukorana baba arrangeur, ariyo dukorana n'aba batteur, ariyo dukorana n'aba soliste. Iyo mitwe yose yinjiye muri ico gikorwa bisaba uburyo budasanzwe, abona basaba kubariha. Producteur ni nka president, akordona aba ministre bose, aba musiciens. So abantu kumva batamenya ubwo buremere bw'ako kazi, bashaka kubyitirana n'ivyo by'ama-CD. Niyo ntambamyi. Indi ntambamyi bijanye n'uburyo ivyuma bitwara, ibintu nako bikoresha amatara menshi cyane, umuyaga nkuba ni mwinshi cyane. Kuvuga ivyerekeye n'ibiciro by'indirimbo hano biracyari hasi cyane, biracyari hasi, ku buryo umuntu muri studio kuno uyibona urako bifite ibyuma biri hejuru. Mubwiye ko indirimbo yari kuri igiciro kanaka, akakubwira ngo handi ko hariya mu Cibitoki ko bakorera
wowe kubera gushaka amafaranga menshi ariko no kuvuga qualité irivugira na qualité na professionnalisme. Ikindi kintu kiba kizakingorane muri production ni nuko abagwiza tunga mini batarabyinjiramo cyane ngo kuvyinvestisamo babishigikire. Nako nawe nyine si ikibazo cyane nuko business yose ushaka kubona inyungu. Ni kuvuga nako tahereze ko natwe twerekana ko dushobora kuzana inyungu tukinteresa abagwiza tunga. Tukiri ku bagwiza tunga cyo usanga hari umuntu akadukirana avuga ati jewe nvumenga iki navuze no shangusha amafaranga niki yo kwitega yitegeke nyuma yo kumvestisa muri wewe ni giki ashaka kwitega cyane avant ko umuntu investissa umuntu akagira étude du marché ukamwereka ko kuno ushobora kunguka ni kuba kitoroshe naco turaciga ubwo dushobora kuzanamo izindi aspects ziri plus économique ko business mu bwiza tunga ntashobora kwemera guhomba. Abashaka kumwerekana ibintu bigaragara n'ibiharuro hano biracagoye kubera deja uburyo indirimbo zigurishwa benshi bakorera mu guhomba. Nicyo turabatahura abaririmbyi benshi kugira ntibunguka. Ivante kugurishwa ry'amasede iyo byarafuye kuva kera kwanza byabanje gupfa i Burayi. Ubu indirimbo zigurwa kuri Spotify, kuri iTunes, kuri streaming. Ibi by'amasede physique n'ibindi ngo kuri flash ibyo ntibikora. So ubundi rero turacari mu masede muri Amerika no muri Europe babivuyemo kera babikora nyine nka prestige ariko event nyine ubuzikorwa kuri streaming no kuri online. Sasa hano turacafite ikibazo kinini kuko abaririmbyi nyine ubwabo bakorera mu guhomba. Ibaze clip ya Marc umuririmbyi yereka gukora twagiranye vuba ambwiye ko yamutwaye hafi miliyoni 4 na studio. Ibaze miliyoni 4 ukazishira mu ndirimbo amukaca wicara uzi ko ndirimbo atamafaranga ishobora gutanga atakivuye. Ariko nyine Imana ishimwe kuko Imana ifise ukuntu iguhemba mu bundi buryo. Ariko nyine ni ikintu kiye kwigwa abaririmbyi cyane tukaba dufise structure ishobora kugira bashobora kungukiramo kuko business ayo side ya business ayo n'indi side y'ubutumwa bwiza. Kuko business side ni inyungu ku yindi. Mu bwiza tunga mugera kintu abona inyungu. Tucafise nyine ingorane ya vente na streaming zacu. Donc turakenewe Imana idufashe turonke iyo revelation yo kugira yo kuva muri bino sense ko abarinzi bakorera mu guhomba. Tukiri kuri streaming y'indirimbo y'indirimbo yego dufate kwigurishwa kuri wewe ubona habuze iki kugira kumbure Burundi cyangwa n'abarundi muri rusange batahure yuko bashaka gukoresha izo mbuga bukabumenyi mu kugurisha ibyawe kubwawe interera ashaka gutangariya. Beraza ko icyambere n'umutima wo kugura ko benshi turacana umutima yo gupopya yo kugira ngo kame kuri WhatsApp. Ibyo nicyo kintu cyambere dushobora gukora ubu ahantu bagira umutima wo gushikira no kutaja gukopya indirimbo z'abantu. Umuntu yishira mu mutwe ko iyo aguze indirimbo y'umuririmbyi ariko ari nko kumushigikira kuko wowe twese tugiye mu kame kuri WhatsApp ntaho tuzofa usanga go dutera dusubira inyuma cyane ya nicyo kintu cyambere. Ikindi ni uko hawuzemo na sensibilisation yuko abantu bashobora umuririmbyi yereka gukora twagiranye vuba ambwiye ko yamutwaye hafi miliyoni 4 na studio. Ibaze miliyoni 4 ukazishira mu ndirimbo amukaca wicara uzi ko ndirimbo atamafaranga ishobora gutanga atakivuye. Ariko nyine Imana ishimwe kuko Imana ifise ukuntu
iguhemba mu bundi buryo ariko nyine ni ikintu kiye kwigwa abaririmbyi cyane cyane tukaba dufite structure ishobora kugira ashobora kungukiramo kuko business ayo side ya business ayo n'indi side y'ubutumwa bwiza kuko business side ni inyungu ku yindi umugwiza atunga mubwira ikintu abona inyungu turacafite nyine ingorane ya vente na streaming zacu donc turakenewe Imana idufashe turonke iyo revelation yo kugira yo kuva muri bino sanse ko abaririmbyi bakorera mu guhomba tukiri kuri streaming y'indirimbo y'indirimbo yego dufate kwigurishwa kuri wewe ubona habuze iki kugira kumbure Burundi cyangwa n'abarundi muri rusange batahure yuko bashaka gukoresha izo mbuga mu bumenyi mu gurisha ibyawe ku bwawe interera ashaka gutangarira beraza ko cyambere n'umutima wo kugura ko benshi turacana umutima yo gukopya yo kugira ngo kamere kuri WhatsApp ivyo nyine nicyo kintu cyambere dushobora gukora ubu ahantu bagira umutima wo gushikira no kutaja gukopya indirimbo z'abantu umuntu yishira mu mutwe ko iyo aguze indirimbo y'umuririmbyi ariko ari nko kumushigikira kuko wowe twese tugiye mu kame kuri WhatsApp ntaho tuva usanga tugo dutera dusubira inyuma cyane ya nicyo kintu cyambere ikindi ni uko hawuzemo na sensibilisation yuko abantu bashobora kuja kuri Spotify abantu bazi ko Spotify hano ni bake abantu bafite iTunes mu matelefone ni bake kandi tubuze na systeme yuko igihugu cyacu naco kibareko ni kuri iTunes kuko birasaba ko n'igihugu kigiramo guhara kuko narabonye Burundi muri kuri iTunes kuko ugiye kuconnecta account yawe ya bank na iTunes kenshi biragora bisaba ko account ya bank kuko kugira ngo ugure indirimbo online bisaba ko ufise igihe visa card iTunes rero hari ukuntu rero igihugu cyacu kitaraja mu neza nicyo ni nakamu duteye igihugu ko dufasha tukaja mu manomero international tukemerwa muri iTunes muri Spotify kuri Instagram nabonye bikunda Instagram biroshe ariko ukiraho bava ko na YouTube mu Burundi bitarashoboka na YouTube nayo ntirashoboka ko ni ikintu bisaba ko sinzi gisata twokwegera kugira ngo twegera ubushikagaje bwo gutubasha ko makuru kumbura voilà par exemple ikigo cya ST abantu bose bena kwa dushobora umuntu yugurije account ya YouTube ayuguza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda naco ni ikibazo ufise igihugu ciwawe wavukiyemo wifuza gukorera kugira biteze imbere ikindi kintu dufise hano dufise ama views make mu Burundi ama views yenga mu Burundi ni make sinzi peut-être ko abantu bitwa nyine ko bakoresha internet tuvuge ko ari bake cyangwa bariyo ahubwo bashaka kumva ko bociterera bico bikwaje ama views neza ko ari bake ko ari bake dufise nyine abantu bakoresha internet nabo ngaho Bujumbura benshi sinzi ikintu cyokorwa kubera abantu bagira access ya YouTube bari benshi kuko nico abantu abartiste barura ama views turakeneye ko ama views y'abantu bari ruguru nawe aba konte birasaba ko mubigisha ni projet mu yogira ya sensibilisation twakorana n'amabanki peut-être twakorana n'amamezo ya télécommunication peut-être twagira ama bouquet ari spécial ku bantu bari ruguru kugira biborohe ko nabonye benshi hano mu Burundi bakoresha Facebook cyane kurusha YouTube ngira ngo nuko mamega ya Facebook ahari kandi atibutse naje ya hatari bouquet ya hari bouquet ya YouTube baza kurushakosha YouTube hanyuma ne kuyisaba wogira bouquet ya YouTube kuko ubu benshi turaba YouTube na Instagram Facebook ni Abarundi barakoresha Facebook cyane ko
uravye ama views menshi nayo hanze no mu Rwanda no mu Uganda ahatandukanye kurusha n'abarundi nyine ubwabo. Tukiri ngaha ku bijanye no kugurisha umuziki cyangwa kumva ko nk'igihugu gikwiye kugira amasezerano n'iza Spotify iTunes na YouTube n'izindi, kuri wewe Uburundi inyungu ni yahe kugira wumve yuko ashobora ico gisata kugishama ingufu? Kuko ni inyungu ku gihugu kubera igihugu kiba kigiye muri competition internationale, dushoboye kubona umu artiste abonye aba followers benshi kuri TikTok, igihugu kiravugwa. Nuvuga ko ni nka politiki yo kumenyekanisha igihugu, kuko iyo igihugu cyanyu kigiye muri social media kikavugwa cyane mu buryo cyane mu buryo bwiza, atari nyine ibintu by'intambara bya crise nakabibonamo muri entertainment abantu baryohewe. Aho ni one of the way ituma igihugu kigaragara neza mu makungu. Ngira ngaruka kino bavuze cha internet, nk'umwe maze gukoresha internet kabona kamaro kayo, bavuze yuko uravye ku Burundi abarundi bangana miliyoni 10 ariko ugiye kuraza usanga abantu bakoresha internet kenshi ari mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara tukabona ahantu ku masantre gusa. Ni gute umuntu kandi ukurikirana ashaka gutahura akamaro ka internet? Internet niyo nibaza ko ari uburyo bugiye gukora cyane kuyimenyekanisha ry'amakuru kurusha n'amaradiyo ubu, kuko ubu ubiravye ama interview ntagikorwa cyane, abantu bashira ingufu cyane ku ma social media, kuko social media ifite avantage yuko ishobora gushikira umuntu wese abishaka atanabishaka, utarinze kuja ku radio, utarinze gushira ingufu muri promotion yawe, ufate déplacement ugende. Ubu ugize promotion kuri Instagram ukayisponsoriza, Instagram ifite ubushobozi bwo kugena ibonye naje maze kubikora, iragupropose abantu ushikira bivanye na region uburimo. Ico ni ikintu gikomeye cyane kubona ushobora gushikira abantu utazi mu buryo nyine buri international, kandi ubu bivanye na TikTok. Nabonye TikTok gushobora kugira ama views arenga miliyoni utarinze kuraba igihugu burimo, bivanye basaba gusa kuba ufite content iri creative, ukagira ikintu kiri original gifata mu mitima y'abantu basi ukabubwiye. Kuko ubu nibaza ko niyo ituma tumanako y'amakuru diko hiragenda bigenda bijya muri iyo sense yuko ibintu biba decentralisé bitaraba ku decision y'umuntu. Ariko n'ubu abariko dukurikirana umwanya twicaye muri Cheche Music bariko abona Marc KIBAMBA, neza ko bari mu Burundi hanze y'igihugu hose bariko arabukurikirana ikintu cyo turakorana kubera ko internet. Twavuze yuko internet ishobora gutuma kumbura uratera imbere, ariko byongeye harabandana kudabuza marketing ngo internet rigituma abantu bati mico y'ugiti mico imwe n'ivyo. Mbega hoho ni gute umuntu ashobora kwirinda kugira internet ntasanga ariko ayikoresha mu gucafuza abandi, mu kwica abandi, mu gusubiza igihugu? Nuko n'Imana wenyine bwayo yaduhaye ico bita free will, uburenganzira bwo guhitamo. Ukuvuga internet nyene hariho kote imwe nyine ibibi byo gupromoting ibibi, navuga ko birahari, ariko ni discipline y'umuntu bwiwe. Ntabwo na cyane toga abakristo tukayikoreramo cyane, abo nyine ba promoting ibintu bibi ntibaturusha ingufu. Kubona abana bacu bashobora kuryoherwa n'indirimbo z'isi nuko barabazumva cyane, natwe akazi kacu nuko natwe tubatera mu indirimbo zacu bakazumva, tukazishyira bakazumva cyane, kuko indirimbo zifite ububasha cyane tugase ku by'indirimbo. Indirimbo bashobora kuyikunda utazi nk'impamvu, kuko jene bavuga ko indirimbo ari nk'emwe wayikundishije kandi akaba ari nk'emwe iri behind iyo ndirimbo. So
nk'abaririmbyi ntimwicare kabisa, ntimureke message mbi, kuko indirimbo nyine zitari zo gushima Imana si zose ari mbi, ari izivuga nyine ubuzima busanzwe, imico myiza, ariko hari n'izindi zipromoting icyaha. Icyo tudashigikira twebwe, indirimbo ipromoting icyaha ntacyo bifasha kuri societe. Urumva ko dufise rero igikorwa kidasanzwe cyo gukora cyane indirimbo zikaja ku mitima y'abantu, kuko tutakoze ko turatewe cyane. Tukora ku gikorwa cya production. Kuri wewe umuproducer ni iki ku muririmbyi? Umuririmbyi ni iki ku producer? Urumva ko cya mbere umuproducer n'umugenzi w'umuririmbyi cyane. Ni atsa ko ari abagenzi, kuko ni nka vision, ni nk'umu engineer na nyine inzu. Ifoko nyine inzu apavuna kumenyesha engineer ica inzu we abashaka kwizomera, na ni the same, ni kichako kimwe. Producer nyine niwe akwiye kumenya icyo nyine inzu ashaka, bakagenda bakorana bumvikana. Uyu munsi wirabye ko ubona umubano hagati yawe n'abaririmbyi meze gute? Tukandagerageza niba byoroshe, kwa producer abantu bakunda kuba bari busy cyane, ariko ndagerageza kabisa korosha no kumva icyo umuririmbyi abashaka uko, no guhanura cyane ko sino kureka gusohora ibintu bibi mpari, kandi n'icyo bankundira. Ko nyine bashobora bankundira ko impanuro ndabaha bivanye ku ndirimbo bashaka kugera kure. Mu myaka irenga ari gukora kino gikorwa, uharuye umaze gukora ibikorwa bingana gute? Sinabyibuka, ni byinshi cyane. Indirimbo ndayikoze ndibagira nuko nayikoze. N'abaririmbyi bangahe ushobora kuvuga ati igitigiro umaze gukora nabo ufate ngaho mu Burundi gusa? Mu Burundi bashaka kuba bagera nko kuri 20. Baba 20 cyangwa 15. Kuri Fabrice, Zeimana, Apollinaire, Apotre, Redemption Voice, Fortran, Dudu, n'aba bashasha bakino gihe, Yannick, Yuta, Divine Light, Ufise nawe turakorana nawe nyine kenshi. Ari benshi. Abaririmbyi tuzi ko ari benshi. Kuri wowe ni bake cyangwa barakwiye cyangwa? Abaririmbyi barakwiye abo ni benshi, ahubwo dukeneye ibikorwa byinshi kabisa bitomoye. Dukeneye abaririmbyi icyo nakwita bameze nk'aba major prophet. Abaprofeti bakuru n'abaprofeti bato. Dukeneye mu major prophet kabisa mu Burundi, tusa nk'uwamubuze. Dukeneye cyagiye cyo kwa David Nduwimana asohora indirimbo Yesu ni nyinshi, ukumva indirimbo iravugije mu mayigize yose mu mwanya muto. Icyo ni ikintu turiko turatakaza ngaha mu Burundi kabisa. Ubu kugira ngo umuririmbyi mushasha asohora indirimbo kugira ngo ifate mu mayigize yose mu mwanya muto, ubu bisa nk'ibigoye. Ariko niyo season 2. Siningorane cyane, ariko nicyo kintu dukwiye gusengera. Ubu dukeneye kabisa mu major prophet w'umuririmbyi. Ukiri aho byagira he? Numvise ko mu mwakoranye harimo abakorwa bitwa abajambo. Amavu yaho harimo n'abakorwa na generation shobora korana. Ariko dufatiye ku ndirimbo ziko zasohoka, byagira hehe kugira umuntu asohora ya ndirimbo zimwe zasohoka kera, kandi icyo gihe ugasanga n'ivyuma vyari bike, ariko ubu mufise ivyuma bigezweho, muzenya experience yariyongereye cyane, niho mbayeho ko mukora ibintu birenze. Byagira hehe kuri wewe? Ubona byagira he? Interano ni yawe? Navuga ko strategie za promotion zarahindutse. Donc ubu no kwadapta gushasha, promotion byarahindutse cyane ubu. Navuga ko nawe n'Imana ibikora kenshi. Dusenge cyane
kugira ngo dusubire kugaruka kuri iyo level kuko nawe ni season uko kandi byatewe nuko umwanya munini abaririmbyi bitwa ko aba legende bameze nk'abagenda bagenda hanze y'igihugu gusa habayemo vide iyo ikare kugira ngo abo bashasha nabo baduge bisanze bari mu nzenya hagaragara ukiri aho ubwo mbega dufatiye ku bantu abaririmbyi bitangiye abandi abo twitwa legende ho bariho guha umwanya wagaruka rushasha ko ruraza umwanya kuyagisha kubwigisha cyangwa rwagaruka rushasha ruri ngaho abantu batagira papa batagira mama muri cyo gikorwa ntacyo nanoza ko arakama ariko nabo baragerageza kugira begera kuko neza ko nta ukwegera ngo yange kwimpanura ariko naho nyene atuka ubu biroroshe kwegera Dudu bashobora kumwegera akakuvugisha canke Dudu canke Fabrice n'abantu baba kuri social media cyane abantu baba kuri Instagram batanga ibyumviro byabo bahanura ariko cyane cyane ubu icyo nabwira abo barinzi bashasha nasuba ngo bandika nabi cyangwa ko baba bagize indirimbo zitagira amavuta ariko nyine bisaba kwihangana cyane bisaba kwihangana ku gukora gushika ku kintu nyine gifite impact kuko byose bisaba persistence bisaba kumukora kugeza aho ushobora kuri ya produit kabisa abarinzi bashasha bakeneye impanuro nyinshi cyane wakeneye cyane icyo impanuro babwira nuko ukwiye kubishyira mu mutima cyane kuko indirimbo nyinshi wumva nk'amajambo y'indirimbo kumva amajambo nta mwanya uyafashe kabisa wo kwiyicarira urumva nyine indirimbo ko amajambo ataburemera afise n'abantu bakunda kujya muri studio indirimbo akayandikira muri studio nyine wumva indirimbo kumva nyine ko indirimbo nta mutima nta buremere ifise bivuye ku majambo icyo kintu cya mbere dukwiye gukora kuko ubu nta cyitwazo wogira ngo ntaka ntiyakwishyuye dufise ama example menshi abasore imiziki ni benshi dufise abartiste ni benshi internet irahari dufise ama example menshi cyane turafise abantu benshi bo kwigirako naho nyine abo bakuru bitaba ubutumire bwabo ninaza ko nabo nyine bakwiye kugira effort yo gushyiramo umutima cyane umutima kuko iyo nyine uburyo bumwe bwanse urafata ubundi ariko nabo nyine nabo barejande kubabwira nyine ko bakwiye gufasha abo bato kuko nacyo kare ubwo nibo barejande bejo hatuza ego hari indirimbo nyinshi zimaze guca mu maso kubwawe kurabira mbega ufatiye ku ndirimbo zimaze guca mu maso biramaze gushika mu ndirimbo kuri abantu kumva yuko iyi ndirimbo ndoshaka kuyihagarika sindayikore cyangwa uvuga ati uyaze amafaranga reka ndagira amafaranga ndabikora kenshi kabisa iyo indirimbo numva ko amajambo ataburemera afise ubwira mu studio yandisanze zimvye wo kwicara wandisubire wandike ngo ndirimbo amajambo kumbure bitajanye n'ivyanditswe bitajanye na context kenshi sinkunda gusohora indirimbo kubera amafaranga kenshi manza kumva indirimbo ko ifise na icyo yofasha cyane muri uwo mwanya biroroha ko bagutahura erezima ko bavyumva cyane bamuha impanuro bakabwira ko kino kintu ntaho kiza gushika barabyumva cyane hari impano zimaze guca mu maso ndetse zimaze kunakora cyane ni ko ushaka kuvuga ku bijyanye n'impano za gospel impano rero za gospel hano ahubwo baracyari na bake ikaba benshi baje en competition pas na competition yo kugwanya ariko competition nziza yo kwama ukumva nyine ko ushaka gukora ikintu cyiza
iyo numvise ko umuntu yakoze indirimbo nziza ndagira mbashaka nyine nkore indirimbo nziza cyane numva apana ngo ishari rwanda numva ashaka kugira umutima wo kugira ikintu cyiza excellence. Iyo competition irakenewe ko abantu bisurpass umuntu umva ko yorengera kuri niveau ariko nico kintu niko ndabura muri abantu barenze bashasha kusurpass kenshi baba bamaze kubona benshi si bose bafite wa mutima wo kwigana naka yarasohoye ino style kanadesohoye ino style yasohoye ano majambo kankoresha amajambo ako dukeneye creativity cyane no mu buryo bwa video. Ndakunda kubibabwira kenshi barabizi aho dukorana ahubwira ino setup ya video tumaze kuyibona kenshi bose nk'uburavye indirimbo zisohoka za gospel menshi baba bari ahantu mu gasako mu gasekle bari kumbare muri worship ama video yose niko asigaye akorwa nk'ivyo mukenshi ndakunda kubibabwira ndabwira iyi setup ni nziza itwara amafaranga make sevre ariko bimaze kuba benshi bikora nta creativity kuko umuntu akeneye kubona video cyane cyane ukoresha kamera ubona nyine ko bino bintu mumaze kubikora kenshi. Icyo ndababwira kenshi ni kuba creative. Ikindi kintu rero cy'ingorane indirimbo za gospel cyo bitandukanye n'indirimbo za secular cyangwa indirimbo zivuga iby'ubuzima busanzwe kuko indirimbo zishimisha Imana bisaba ko baba ari mu mutima w'Imana, bisaba ko nyine haba harimo source yaho wandika indirimbo yawe, bisaba usabane n'Imana personnel nawe ubuzima ukuntu ubayeho. Icyo kibazo cya gospel ushobora kuja kuririmba gospel ngo bari kuririmba gusa ariyo source y'ubuzima bwawe personnel ukuntu ubanye n'Imana. Nicyo kintu gikomeye cyane n'abantu bashaka kuja muri gospel niyo fondation niyo rero foko ufata umwanya wo gusenga, ufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kuko kugira ngo indirimbo zoshe ku mitima y'abantu si ubwo ijwi ryawe ryiza sivuga tekinike nyinshi za ariko ariyo source kuvuga ko kugira ngo kugira ngo ubyare ikintu kivuye ku Mana bisaba ko uba wafashe ahantu ari ahantu uba washitse kabisa nawe ugakorwa ko nawe ugafasha. Nabonye avuga ko kugira ngo indirimbo yitwa ko ari indirimbo ya gospel sivuga ngo uba waririmbye, bisaba ko iba yavyawe na mwemwe ku ndirimbo ikore ku mitima y'abantu, bisaba izindi imbaraga z'Imana kuko ubutumwa bw'umusaraba bitari inkomezi za mwemwe abari discours kera kubona kumva ku buzima niyo tandukanye sino ibindi byose amastile kuba ukoresha style zigezweho je nta kibazo bintera ariko umutima cyane cyane uri behind indirimbo zisohoka nico niko kamunotera abarinzi bashashe cyane bivanye n'iyo style rero style zikunda gukoresha cyane mu Burundi cyane niko twari style z'igisirimu zigezweho nanye si kibazo ariko turakeneye kuvanga, turakeneye kumva indirimbo zirimo worship moment n'izi ndirimbo nyine za generation shasha, indirimbo indirimbo zo kuri TikTok turakeneye n'indirimbo zirimo worship nyine umuntu kumva ko yosenga cyane Bujumbura turakeneye indirimbo zo gusenga. Uyu munsi indirimbo zo gusenga ntazihari cyangwa nizo nke zo gutamba nizo nyinshi kandi si bibi ariko turakeneye cyane indirimbo zo gusenga kuko kenshi byo mu gusenga bafite indirimbo muri background ari indirimbo ushiramo kumva kabisa gutwaye muri mood katuma kirugurutse niko kamaro k'indirimbo. Iyo ndirimbo wishizemo ukumva utwaye mu kirori hawucusimba kuko indirimbo nayo nyine ni nk'ayo
indirimbo ni mwene na cyane cyane n'indirimbo wumviriza buri munsi nizo zitwara ubuzima bwawe. Ukunda kumva indirimbo za club uco ushaka kuja muri club mwanya mwe cyumva ya mu kigufata kandi ni ibintu bizwi n'ibintu bihari ari indirimbo nk'umuntu uvuga ko udashaka gusenga uvuga ko gusenga ni itegeko umuntu asenga kubera avyiyumvamo ni itegeko kuko kugira ngo usenge ngo ukora wavyumvise mu nzo kusenga ntabyo gukora. Sasa rero indirimbo irafise kunyorosha umutima kumva kabisa umutima uroroshe ugatangira gusenga kuko naho utabishaka. Sasa rero nk'abaririmbyi turakeneye nk'izo ndirimbo nyinshi, indirimbo wumva nyine kabisa uri connected n'Imana. Biramaze gushika nkawe Marc KIBAMBA wakora indirimbo n'umuririmbyi bikarangira afite indirimbo irabishe ubikoze nabi yarayihebye birashika bamaze gushika birakunda gushika izo ni part of the job y'ibintu twa kwemera donc bituma n'umuntu yikosora, bituma umuntu yironderamo izindi nkomezi nshasha ni ukuvuga ngo uri gihangange byose bica bimera byikora ari igihe nyene bisaba ko wumviriza, bisaba ko urondera, hari igihe bishika ukiboma ugasanga wakoze bitari byo gusubiramo rero ni kimwe mu gikorwa gituma na success y'indirimbo aho abantu wavuze ko success y'indirimbo iri muri editing nibyo mu ikosora niyo success y'indirimbo birashika kenshi cyane ariko nyine bishitse mu nakamenya ko mu ikosora. Umwanya twagusanze muri Cece Music ni studio twavuga yuko bashize cyane imaze kwakira abaririmbyi batandukanye kubera iki gitsina Cece Music ni izina y'umugwiza atunganya dukorana muri no studio ni nka partner wiwe yahisemo gushira ko izina ryiwe yitwa Cece. Ndamushimira cyane ku cyizere yangiriye niyo twashize izina ryiwe. Uyu munsi studio yatanguye ryari? Studio yatanguye muri 2013 2015 naja mu Rwanda ngarutse 2021 niyo ngarutse hano mu Burundi mvuye muri Côte d'Ivoire niyo nshatse turasura kandi turabishobora. Cece Music yafise service ya production yonyine cakumbure harundi n'amaservice umuntu akwiye kumenya. Ubu turacyari muri production nyine ariko dufite n'indi migambi yo gukora nka video n'ibya event ariko ni imigambi yakazoza. Twumvise ko yakira abaririmbyi meze gute? Kenshi cyane abayewe n'ibintu dukora nabo ni gospel ba gospel bona abandi turabakira ariko abo isanga nkora nabo cyane n'aba gospel nuko nibo dusangiye vision, nibo dusangiye umurimo kenshi usanga tukotwara n'aba gospel. Vuga ati ikintu kabisa ndafise n'indoto n'icyaha. Indoto mfise nuko imiziki yacu yova ngaha mu Burundi ikava mu Rwanda tukaja muri Nigeria, tukaja muri Kenya, tukaja mu Faransa, tukaja muri Belgique. Imiziki yacu yorenye imbibe za East African Community. Apa z'u Burundi kwanza kuko imiziki yacu ihirira ngaha nyene kwisanganiro irashika isanganiro kuri ya TV yawe no kuri Buja FM kugira ngo umuziki uje mu Rwanda aho nyine bisaba ingufu nyinshi cyane. Turakeneye ko imiziki yacu iva irenga izino mbibe z'u Burundi. Hari igikorwa giheruka kuba neza ko haheze igihe kitari gito cyateguwe na Production igikorwa cyakora gospel cyo gushikira Imana aho kumbura cyo gutorwa abantu batatu yego hariho Boke Bazagara, hariho Francis Deste, hariho na Grace. Cece Music irimo muri mezo kumbure yari ikorana na Production kugira icyo kuba gishobore kugenda neza. Uyu munsi nitwo turabona ivyo bikorwa bimeze gute? Ibyo biracabandanya ubu nyene indirimbo zigiye gusohoka vuba
zakozwe ibikorwa nyine twiyemeje kandi tugiye gusozera ibikorwa kabisa n'icyazimanganye kiracyahari vuba cyane indirimbo zigiye kuja habona ku bwa Starasa Production byaratunganye hamwe bara icyo mwavuganye cyaratunganye ubu hagise igikorwa ca Marc ko atagira ibikorwa bivuze nicyo nyine bisigaye ko nyine byose byaratunganye hasigaye ko indirimbo zijya habona kuko Bonke yaje kuririmba na Francis nawe yaje kuririmba Grace bose baraje kuririmba indirimbo za Bonke nyine ziraryoshe indirimbo za Bonke ziraryoshe indirimbo za worship nziza cyane twari indirimbo zirimo ubuhinga Bonke nawe afite indirimbo nyinshi zimwanya ndiko ndazumviriza indirimbo basanze aririmba neza Bonke indirimbo zifise amavuta zifise uburemere iteka bifise ibintu byiza hari igihe umuririmbyi aba yinamuye agahiga amafaranga yiwe akashiramo akemvesita mu ndirimbo aho umuproducteur agafata umwanya uhagije amajoro ariko akora indirimbo igasohoka ariko ukumva abantu ko ariyumviriza ko iyo ndirimbo birabishe gospel indirimbo za gospel yashika ikabiha mbere kuba ko indirimbo kuba gufatiye ku ruhande rwawe nawe birashika ni ibintu bishika kumva indirimbo ntiyaryohera abantu bineze bishika umuririmbyi ntakwiye guca intege bica bisaba nyine ko apetite ko ahindura style ko umuntu agenda yirondera cyane cyane kuri abaririmbyi bashashe kuvuga ko indirimbo bashobora gusoma indirimbo ya mbere karonka ama-views nk'igihumbi witangura nucureka ucubandanya ukarondera indi strategy bisaba nyine ko usenga cyane ko navuze ko ari indirimbo zisaba gufata ku mutima y'abantu bisaba ko usenga bisaba ko ujya kuvanga style tudashije ufata imitima y'abantu kuko kugira ngo indirimbo ibire abantu kenshi turakora ibyo dushoboye hano turakora kuvuga byo nashize mu jiwanje byose bisigaye igikorwa cy'Imana ko indirimbo izokundwa cyane izokwanga icyo rero icyo gikorwa ntaba ari igikorwa cyawe wowe no gukora nk'umuririmbyi ugakora uruhara rwawe ugakora jewe ugakora ibyo ushoboye byose hama ibisigaye ukarekera Imana yikorera hama ntucike intege kuko ntuce ukora hit nyine ugitangura ivyo birazi ndagufata umwanya kugira ngo ufite wowe wimenye ufite ko nawe windura uburyo uririmbamwo ukongeramo ubuhinga amajambo ukabona n'abantu bagufasha nk'ibyo ariko nta gucika intege critique wozi ugitangura wowe nk'ibisanzwe baragutera amabuye ariko no kubandanya kabisa hit ya Marc KIBAMBA ihagaze hit cyane ni nuko indirimbo yofata mu ma-eglise yose cyane niyo kwita hit hama indirimbo hit ukayisanga ahantu bose bari kwivuza n'abakozi n'umukozi wo mu nzu ariko arayivuza abana bato abamama cyane hit ya mbere nuko iyo ndirimbo yofasha umuntu gusenga kumva nyine ko indirimbo igushikanya ahantu igusunika gusenga cyane niyo hit bwanje kuko tubikunda cyangwa tutabikunda indirimbo uguma uyumva kwibarabara ariko iguma guca mu mutwe kubera uyumva kwibarabara sasa turakeneye kumva nyine ko indirimbo za gospel ziguma zivuzwa ahantu hose ibaye hit kabisa ngaho uyu munsi Cece Music yatwakiriye bashaka gusanga turi mu Ruvumera inyuma y'isoko kuno barabara rya Saint Augustin umanutse ino barabara ry'amabidon ariko vuba tugiye kwimuka tuza tubamenyesha adresse shasha ariko ubu muri kuno kwezi turacarimo hano yani mu Ruvumera inyuma y'isoko tuzabamenyesha tugiye kwimuka nk'abantu baba bari kure baruharuza telefone ushaka kuvuga ati turashaka kuvugana kumbure kubw'ibikorwa bya Cece Music kenshi ndakoresha Instagram yanje Marc KIBAMBA
hariho na Instagram ya Music aho urashobora kutwandikira dukunda gukoresha cyane. Marc, mbere ko ndangiza bavuze yuko kumbure tubaye televiziyo ya mbere isho gushika mu kino kibanza. Mbega abandi barabyipfuje haba umwanya cankwe kumbure ntibigeze biyumvira ico gushobora. Sinzi cyane bo babaye bambere kunyumvira ko abandi bongera ntibaramenya ko turi na hano Producteur. Ariko turabashimiye cyane ko mwatwibutse. Mu gihe ibikorwa byanyu bimaze kwivugira hano mu bya Music ndetse haba Marc KIBAMBA bimaze kugaragara henshi hatandukanye, habuze iki kugira kumbure ayandi amateleviziyo cyangwa ayandi promoters bavuye ku bikorwa vyiwe? Aho maze gukorana mengo na televiziyo yaho maze gukorana na Yan Santana BNP TV wala bari bantumiye Yan Santana na Jimbere magazine nawe twamaze gukorana. Jimbere magazine nibo ahubwo babaye bambere ku Mukiganiro n'ishika nkigaruka. N'abandi peut-être bazoza mu nyuma. Mbeko turangiza akajambo kumbure ushaka kubwiza abafashije mu bikorwa kumbure n'umusi kuburi ngaha cyangwa kuvuge kuba ugeze ku ntabinga no hari abagize mu bahari. Natwe abantu bafashije ndabashimiye kunyizera, abantu babonye nyine Ufise bakabona mo potential muri jewe, ndabashimiye cyane. Kandi n'ibintu tugiye gufasha n'ikintu Ufise ideni ryo kubikorera ku bandi, gufasha abandi kugira ngo batere imbere, cyane Bashir Dia Watchom Music rwiwe, famille yanje aho tuvukana kubona bashobora gushikira indoto zanje za buri munsi. Kandi menshi cyane nuko ko nashimira ayigize yanje sengeramo CLM ko dukorana buri munsi, nacyo ni ikintu gituma akarere yamutera imbere bose, abo nibuka nabo ntibuka. Imana ibahezagire cyane kandi turacakomeza n'ibyinshi tutarashika ku byinshi, ubwo twizera ko Imana izobikora. Ubundi mutima guca bugufi nk'uko ukura hehe bivanye n'uko turakumenga hariho hiti cyangwa hariho iri ntabwo benshi niko bama bibaza ko aje asanga ko ari umuntu akomeye cyane yishira hejuru. Ariko ndabishima Imana kuko byose ndabitabura ko ari Imana ibitanga. Na context yo mu Burundi nyene turi hano ni kwicisha bugufi, ariko ibintu byose mbona ko ari bisanzwe, twese mbona ko ari bisanzwe, nta mpamvu yo kwishira hejuru. Nta bustare bwo muri Hollywood dufise bwo muri Amerika ucubona kuri hejuru ko sindagura indege ngo ucutanga kwishira hejuru ufata amaprotokole maremare. Ariko ndabishima nayo ni impano, Imana kabisa ko nshobora kuvugisha abantu bose uko bangana kose, bavugisha kumwe bamenya ko ari igikorwa cy'Imana cyane icyo gikuru kuko kuba ku isi ni kwitonda muri ibyo byari nibyo.